na me ba hai omo kan kire me se me ba be bi who ASIEDU NKETIA wa ha General Mosquito but omo say onyamba but me kwa obeba but me ba no omo ma me message nkrofo bi ma me message say me ba na me hu no a me kan kire no say omo hwehwe no na koko ekuafo omo say men kan kire ne say omo di omo ka cashew ekuafo omo say men kan kire ASIEDU NKETIA say omo di omo ka ebro ekuafo omo say men kan kire ne say omo di omo ka and a soybean ekuafo say men kan kire omo say omo di omo ka mbonu say omo twen 24-hour economy no 133 no omo benya ejuma no omo di omo ka na Ghana fo nyina say men kan kire ne say dumso no amodi ababium no omo di enka bebre eti oba momfasa message na mbata mma me na enhyiamu bia wo ne botae etu bia bonte na uyonko kobo wantimi amono wabo pasa na mba edi wani bre ebesi uyere so woja ade a I got the question. I don't tell me alone. The best I will say. Many of them are already carried by one person, one more daddy. I saw in sheer moosey. And the yaman was saying, no. One more fire, now one foul, more body, and terror. Maranatha. Etia dia pese yadia manyosem. Ebeba aba bese nyamujuma kama se ya masise. Eti dia oba ba kanu ya ka howe. Aduti His Excellency President John Dramani Mahama